Evo, dragi gledatelji, ovo sada je jedna kratka emisija pod nazivom Što ima, pa da poslušamo što ima. Pozdrav čuli od zagrebačke ekipe kreativnog društva. Kako ide? Da li si ti spreman za ovakve jedne zvijezde poput nas da primiš u svoju emisiju? A čujemo se. Dragi Krešo, dragi Filipe, naravno da sam ja spreman za vas. Ja se nadam da ćete vi brzo doći meni u goste. Zanima me, sve me zanima. Zanima me kako ste došli do kreativnog društva, što radite u kreativnom društvu, čemu se nadate u kreativnom društvu. Imate li kakve informacije podijeliti sa mnom i sa gledateljima? Sve me zanima. Evo, to je bila prva informacija, da su nam tu gosti novi koji će doći uskoro. A ova druga informacija vezana je za nadolazeću konferenciju koja je ovu subotu, a to je Tko je prorok Muhamed sallallahu alejhi ve sellem za nas. Nemojte propustiti ovu važnu globalnu konferenciju. Toliko za emisiju Što ima.